Već je poznato da rvački klub Spartak ove godine ide na titulu. Klub je uradio dosta kada je u pitanju dovođenje novih takmičara u Suboticu. Jedan od njih je i Aleksandar Maksimović, koji je iz Beogradskog Partizana prešao u redove Subotičana. Maksimović dobro poznaje rad trenera Srete Damljanovića, jer njihova saradnja u reprezentaciji traje punih 8 godina. Zajedničkim snagama osvojene su 3 evropske medalje u seniorskoj konkurenciji. Kako je sam izjavio, dolazak u Suboticu za sada je ispunio njegova očekivanja. Ja sam ovdje došao sa velikim ciljem da osvojimo ligu, da budemo prvaci države i ja mislim da idemo ka tome sasvim solidno i da ćemo biti prvaci države. Dosta je dobar trener, dosta ga poštujem i ovaj klub naravno i zbog toga sam najviše i prešao u ovaj klub. Ja znam ovaj klub već 15 godina, možda nisam rbu u njemu, ali kao da sam rbu, ja sve ljude znam, sve sportiste znam, tako da mi bukvalno dođe isto.